Niko nije radio i to je jako tanak led zato što uvijek sugerira slabost državnih financija. Dakle, opreznost. To je teoretska mogućnost. Ali država koja se odlučuje na narodne obveznice, a mi smo ih imali, ja ne znam da smo ih imali u ratu, vjerojatno nismo ih imali u ratu, nije bilo ni vremena, zaista nije bilo vremena. Zadnje koje pamtim je izdao Milošević u Srbiji, narodni zajam, to je propalo kao i Srbija u tom periodu. Nije trebalo Srbija tako, ali otišla je u tom pravcu. I onog zajma za autoceste koji su upisivali jugoslavenski građani. Od autoceste Zagreb-Split, 1971. do kasnijih faza, kasnijih 70-ih, kad su također zaposleni u društvenom javnom sektoru u Jugoslaviji, Tito je još bio živ, uplaćivali obveznice za ceste koje su kasnije devalvirane potpuno inflacijom pojedine i niko više nije dobio lipe. Tako da, to rade oni koji su u nevolji i time signaliziraš slabost. A ovo je savana, to su velike mačke i pljevare. I moramo stalno razmišljati, nažalost, u svijetu u kojem živimo, kao savani u kojoj se da preživjeti i sačuvati obrazom, ne smiješ biti ovce. Ovce uvijek nastradaju. To je to, hvala.